Karcho Ajaimek along, Hilton Champonji, Kabian Long Asaramai, President of the Secretary, and itong Hansabi na Boso Hong Jai Long Gawan de Pansi Tachinilo. Lapen, itong Engineer Panchonilo, alam itong Hansabi, Mantido Kabia Pope and Karcho Ponji Apha. Pinili ito bangso amay lo, kapag may penalachutong doon, dito kaching ho niyem, akihay. Mongol sing timo, alami pan sabi, banpeng kito kagi po ben karcho pati pasay chuning bilo. Ang first sabi dito, kapag may penalachutong doon, dito BJP, a party, a president, akihay. Pansabe karcho ponti pansation yung okay, Roland Kini, marami pansabe. Kasi di may Richard Pipon sa nabang martin ko. Ang pansabe, ilitong long nakachitong doon, ilitong kaching huang MSC, Avijit Kro, kaya sabi, alam ni pansabe, manteng ito kapi po, open karcho ponti pansation yung rilo. Kasi di may Richard Pipon sa na, putot, kachili pontuji, ilitong IMC ake hai long bison bi alam ni pansami kartu ponti pansation ni video la pendo tulan MSC pentigar rema alam ni pansami kartu ponti pansation ni video la pendo tulan itu malong tulan kopai ke bi penas kondun ake hai Hatsing rompar alam sabi MSC do alam ni pansami kartu ponti pansation ni video Lapen putot botulan ilitong long pini kopay kami penangachutong doon lumbajong IMSC ake hai Johnny Timo anang lipan sumi manpeng kido kabi boho pen parchupon de pansation ni ribo ang first kami pini ilitong long botulan ake hai Kesok Timo anang li secretary BJP long anang lipan sumi parchupon de pansation ni ribo ang first kami ilitong long botulan EM Madhuram lagi ke hai alali pansame parchupon de pansation ni ribo Kesok Timo alali pansame parchupon de no alali same pini labang so mai lang masono poturo ang parsame dito long dotulan HPCF along President, mati Chairman ake hai la chaning leng alani pansame kabi bohopen karcho ponti pansane ribo ang parsame dito malong aluhi dolan board chairman all board chairman alani to same dito mongdo asalam to pansame karcho ponti pansane ribo Board Chairman ake hai Sake Kramsa sambil itu monggo Ladies and gentlemen, in this event we also have a representative from different communities. So may I request the leader of the Garo community to please come
on the stage. Along with that, I would also like to request the leader of Kuki community, Boro community, and other community leaders. May I have the honor to invite Sir Himari Rongpi, the spokesperson of KFA, to please come upon the dais and takes his share. I would also like to request Sir Samson Ronghang, former KPLT member, to please come upon the dais and takes his share. Ladies and gentlemen, with us we also have Board Chairman Sir Mohan Singh Tiso along with us, so I would like to request my sisters to felicitate him with a Karbi Poho. Parsami litum long dutulan, board chairman agay long sing tokbi, alang ni pansami karcho ponje pansicuni rilo. Parsami ilitum mankang tuy, mati litum kabi recholo nakidun. Agay itong pansami labangso pongzay long kewang je pansicuni rilo. Parsami labang sohong dahil lang itong chang pon itong Bajar Committee along a President nakahay Ranjit Tiso alami pansami labang sohong dahil lang kewan yung pancho nililo. Diaita Bida Tiso. Lapen song troka song atong nakachitong dundo pulutang te alang itong pansami labang sohong jay lang kewan je panchuning rilo a president lapen a secretary jong sido pulutang te song troka song a president lapen a secretary nang jong si do pulutang te labang sohong jay lang kewan je panchuning rilo. Board Chairman, aku itu kartu bantu itu lah, saya Sondor Kamsa, tadi pantai kartu pemerintah sendiri itu. Lepas itu mau betul lah, United Caribbean Labor Union, Presiden lagi hai Mensing Rompi, anak di pantai kartu pemerintah sendiri itu. Lepas anak di pantai langsung home day lah, kewan di pantai sendiri itu. Agay Mensing Rompi. Para sa may doktorat, agay Tombro Inge, Des Carabing
DGP or Vice President, and we can submit our party transition below. Personally, pili naman sa kaino, breakdown. Alam saya song yang seni itu nak sponsor, nasi lagi tu pas kami song je long plan konflik tu. Akhir hai lok kumar tebo, alam di group ni pun macam vice president, HSBC. Nasi lagi kami nak so, amu je lok kumar di konflik ni tu. Akhir hai lok kumar tebo, vice president, HSBC untuk alam di konflik ni tu. Personally, Kabiangong, Roh Hasaramay, District of President of the Secretary, and the Tumsame, the Masohong Day of the Constitution in Rigo. Kabiangong, Roh Hasaramay, and the East West District of President of the Secretary, and the Masohong Day of the Constitution in Rigo. Personally, itu jadi dalam somai lo. Aluhi nasional betulan. Women KSA President Devi Hansiti, aluhi pansame kartu pondek constitution ini lo. Lapen kabri do chari asong mode kese pen do pulutate nantum samay na bosong jay lang ko je function video. President of the Secretary Central Committee atum do pulutate lapen na netum macapapon breakdown social organization lapen breakdown residence organization atau President atau Secretary itu bulan kainan tum service dapat sohong jai long kewan Jepang sepacini lo breakdown social organization atau breakdown residence organization atau mustami dua bulan kainan tum dapat sohong jai long kewan Jepang sepacini lo